Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Mak, seru nak telepon ibu desa. Iya, waalaikumsalam Bu Desa. Maki, lo gimana doi PNM? Wah, sinya pemen. Agak sebenarnya bayi ko tutun at mentah-mentah no tidak pegawai pakai tu di sembarang ni namo hindi mo tawar tu pasal tu. Loki madakang 17. Gerak jalan. Agak memang hadiah na Jorse dia. Sena kupong umroh. We wasato ni kupong haji, kupong umroh mo to pali. Jangan apa dulu kupong haji, Pak ya tuh kupong haji, liwat tembe ya umroh na dulu. Jangan mau mega baca kau, mana pada pungeng dulu masyarakat itu tuh. Iya, Cina pi saya upidangi Pak dikate masyarakat kenye deh mana Pak mendeta di. Jadi timuna kalau ini gau, lo kamu sapai, tete monro. Ya oke si pele Bu Desa, aku niru pele lo kalau kodolo pidangi aja sompa. Ya oke nih. We pala pasading soy. We puang kamu geraji sompa bulan. Mesa sinasang aja sompa. Lo pecerka doy na we padahal deh pa. Kenapa lo dicerkan? We lo dolo pidaji sompa makanya lo mageraja lah tuh yeso. Tapi we pala po isoy. Melihat dulu macu we kepang pawa tos. Wi, dia perintah kunci tangan Haji Sompa, wi puang, cedek nama pa. Haji Sompa, oh Haji Sompa, Haji Sompa dia mau peta suruga, suku mai. Ikut arti perbago tak tuyule ke tu, tapa tama kau mau kerun rutang aku ke tudu, lo kau makan arti. Haji Sompa, ibu desa, suruh kalau ke pidako, maka dalam gerak jalan cinampe tu ede, magi lo mau kok. Mereka kalau ayah gerak jalan murusuk ke tu narti. Doi ku di mana cair lo kat mak kemaja ya suka sina. Tangla mirai tapa mutan sama deken mai, pa sana itu ibu desanya dia ulo kekoe. Tangla mirai plek, dia lo nak Cina lo pesusu ko. Jadi kau ni plek cerahan konsep gerak jalata ya deh. Ikan lo macu nama kuraki ko di narti. Dia magaga di sompa, maka dia budesa, namun siya tahu bawa, namun siya di 2 yang peti gerak jalan muki gerayanya 17 Agustus. Pang malinga-linga tu ibu desa tudu. Mana kalau kena suruh gerak jalan doki bawah atau luki bawang. Namo tukut si depan tila dia gerak jalan tapi kau tak tahu luki bawah cepat curi menarti lo kau gerak jalan cilelim dulu tama ya. Jangan mau tama aja sompa kau meloi ko pa ya watang ya mau tulo kau main pidako pa hadiah luak gelo. Pak lo tokah minri di tanah marajai pak sananya tanya hadiah umroh dia tuh jel-jel aku macui. Ngerti umroh hadiahna. Wih wadimu kesik jana dia lo umroh lo upak mak jawab po ya. Wadimu kita 30 juta tuh be. Bisa puluh nonton lo tau kan nengu lemit pangehe. Paci pacuri mau jisompa jana macui gerak jala kalau mau mak menjarangin reng hadiana. Pak ngir to hadero do den rekang umroh de mak menjara cicilango to. Kok ceram tuh pada moseng? Yang penting hadiah, ini belum gerak menjara ngoto. Atau deh, jadi iga pelek untuk menre umroh. Kan ke 10 kita mak gerak jalan menre mana umroh 10 dia terbagi ke desa. Kenapa nama tetep desa? Mana kalau menre manajer 10 ini saya dibawa ya mi bawa menre paya to si diutus di bu desa. Jadi tetep ya menre marenre koper kondo tumahnya di Mekah. Lo kanon ria. Idi lompat tetuk kondo tadi pala ke semua gerak jalan beri kalau menre umroh. Cepat curi munarti. Lo kan mau bisa amsiani kondo tu seleyani selemah. Ayo mau tuan naga. Tama gerak jalan dia kepayak tua tama apa ketui. Pak puah. Dia to si muruntu bantang aja sompa jana macu aku dimelo macu paynya namo de muruntu tike umre rodo tetap to koruntu bantu apa jorse di tetenya malai paya to si ham gelo bodiku napa majas to kawe di tadi sompa jadi melebih minta jangan arti eli suno dia uleh ya macu gerak jalan ke sini lompat tetuk urut tanggal 10 min rumur janganendre dia uleh ya loka itu dongo aja tuh mana seni kulo malai hadiah umur beru ya lo lompat tetuk jangan
He, tama no di sompa pa ikut mata dia cantik ko pa ikut tos pemimpinan apa kita berduda. He, pemimpinnya lo komisnya agak hadiana. Motor dari ko dia di sompa. Foto nomor. Jadi mereka dia motor yang penting kamu duda karo. Tapi ada itu belok duda kan anaknya. Duda kosong anaknya usah apa Pak disulit biaya mana gue puang stres kalau ngurus rumah ya orang nih. Menurut ya berondo kui tapi belum tahu kak kan duda macuin apa le dulu mah gaya kak nah. Ya di sompa ngure. Yo oke ni peledi lo kado lo kepilah samsiani. Hei tak tutu si beteng. Samsani, oh Samsani timpam beteng mu jangan mu tona tutu ko pam tanda ni so he. Tona ada asap tona lek. Aku situ ikut matang ke tu. We lucu potumbe ujung mu Samsani te kalau lo kau pa apa mu tumbe shanti selama ki mapelle he. Dia ayo baju ku pak kami bagan misku, jangan sampai ke luar semua. Yo he jangan pelai itu mu lanju. Pang kalau pidako, na tu hitama ki dilelok bola mu set tu dah cerita. Aku situ ikut, mele marong go perjarajo toko hadi tagi ko tu. Kalau pidako lo mager aja lah tuh soy. Tapi aku bakal sagan nasi di lo ke bola mu tu hadi tanang kan pelelang kak cing. Sedang kayak dia nang kuwinu teng. Apalagi ke silo pelangang, sulina man hagolai. Ulem apa ke tu ya. Dia matahari ko maseke ko. Deh, mapakanya he janir teng dibahas pam sekem toko. Lo mager aja lah si tema tu 17 Agustus si loko tama anu hadiana umroh. Narti jumpa aku kak tu ya. Sama anu tengok sedeka pertandingan langit nak kerak jalange kan meni. Tanya kan ya mesiri itu sedini ta tombe pak dena ketiba di jam apa kurna apa lagi macuani hai. Hei sian ni kau untuk beli mesiri ni nya nama gelo pak gerak jalan kajau. Ni kajau mani ya tomi fa ma tu malo lo si basalam membe Muhammad ko aji sompa pemimpin na nenek to si Dita. Au ya nanti aku tamak selemas soro na pak puruag di ada wani deu sera ada deu lelo kayak nanti. Mungkin mana itu najir rohana ya dia bahasa kira-kira kumiti itu selamat tu nulau le na jalok kak bangku. Iko mbek medong samsini pak dia mesti air bangku na pemuteta kangin koroyano isalema na pemutiwi ramatan ko ke hedi melok mandalawa atu lawana menetum. Ya turtat ta. Na menembe narti dia minta di polisi lu tetap temen itu najir rohana doni kalau jadi itu mu bahas samsini. Pak lo mau kemace magrajala deu pasti sampai ko ya anu isalema utaru di boko isalema iku mo di olo. Magi lo mau kematama matama kayak yang peti itu pasti tampe kae iyo do patama do stampe ko pak kum pasti tampe kak dia di jalan makra jalan iyo kini pala di lisu na he ondron ko to ya genah lalang lu ko belajar rohana na makado ha jadi mi di satu pato pa batagar tingin tagleten tadi tuno bu mana petukannya pak karungagang kemana me di toko aji rohana oh aji rohana rom aji rohana berak tonatonya bahasa samsiani. Jadi segora-gora kon resal mah. Narti mah. Amle demen timah katanya. Harus ada bukan tama. Dong aku dengerin ko. Mangga sih kok merah-merah ke tama. Kalau bedaki ajar hanaye, bah terima kasih. Sudah. Gana tu udah ketu. Sembarang tu dang tete ke ko. Heng kalau bedaki dina perlu ibu desa lo kira magraja la cinampe. Te siaga. Di Cina nya dia asal purnu pada mana warga pak idi menjadi pidak sila menetut ta. Wih berlapa tuh dok narti. Ya deu pikiri ki palano pikiri ki hadiana. Hari aga hadiana. Kupong umroh aja rohana tapi tetep gereak mal pa atau segera pengurusunan sing ibu desa. Dena cocok ko mapaka ko tuh pak idi mau gerak jalan nih kalau malai kupong. Dena cocok ikut narti. Dena mageluan mu. Aja rohana apa namu dia meruntuh kupong umroh tetep kiruntuh hadiah. Pak iya rom itu hadiah nalan lainnya untuk paggerak jalannya teple selama kikun dilalang selama ke masuk dulu aro nulis nanti lo ke gerak magerak jalan tau ini selama ya mau li kalau kima gerak jalan Cina lo kok di apa dia megalo dia tebak itu apa dia megalo kak tebak meruntuh hadiah iko dua kok Gerak jalan ngages we ikasi mangada ka pakorodo. Kaman tuh hadita gerak jalan liok kelas sombe. Gerak jalan kerja jauh antara kacamata pa di Tommy kepakanya malolo jadi Tommy si diunda tuh pa nule Tommy di tapi runtuh hadiah melebih-lebih pa harus selesai nule bantawar minalasuna. Sembarangan mo ya narti di matu aku bawa kalau makrima tu aku tamak no magi tu mak tamak ni. Nih aku bawa salbah ko dulu mau lokani Pak Talo mau ke hadiata. Aduh dia na.
Komente umroh tay. Ko ni pada tu di pa magang keni ba kenye de pidaki he palo nali di bola mapanguju to ya palo to kamachi tu magra aja lah jang Yo, pa kanan lo. teten ya mahal jorai. Lo kan ina he. Pesan ni maya apa kona ya iko. Sete waju mo magalo mo dita. Oh yo, taji dolo wala kecamatan aku. Dina masongko. Kuwi kala ko songko. Jelo masuk batu kak. Agak sejam tu mah. Lo kak masa batu dolo selama. Gaya video tadi di. Deu magaya nek kaya ekologi magraja lah masa batu ti dolo pak i liwat dengan tu den kampung mengamu manca ajitai. Kalau apa isu ke? Wah, pesan ni. Menyala mertuaku, menyala. Menyala nak. Menyala. Oh iya. Kalau kena. Ajurannya gati-gati nu mai. Pak beden ro bisa dia watajeng. Amal gerak jala bisa di tangah selo kumangu demi teluak pelasoy. Samsiani de topi gak di mana gak ada bungeng. He? Ya bapak kata aja sumpah pak tanya menyer lo di jama lo ki mapalau. Agak tadi sompor liwat pela dita. Yo. Nah pada mau gitu. Nemu yak mana semua teman kamu tuh mele moto kak sadi kumat tolak lele mu ketudu. Iku narti tegis ke pole. Polo ka belasan siani we kamo pikoro den te puju mana anak-anak nge gesok teri jadi mata ruka dolo malah tadu palu apa lo ki magra aja lang. Lo kena pilih siap-siap mana dolo ketuhe halan barisang. He aji sompe de tu lo gata duku palu apa so na pede tu ya we lo lece bokol kalo cek yo. Mana bentar tedumu ya tuh narti. Kamu mau tahu magraja alamat tedu masih lo apun punya aja. Jadi nalo napelai. Ayo di moto gaga ye. Mana kalau mata dung. Di mga pertama mencatar tabung tedun mu narti. Ko ceram lo magara jalan mata du cualin loki siap. Pokok motor nanti rode motor nak kenang lo kama gerak jala pokok di penampilan nak kenang baru kama baru barang. Papura ni salma pa ikut maka tu manuto ko tu. Elo kono gati mai matro bari sampru tarun tedun ko tu du enu. Taru ni. Elo kono tato masalo ko di bari sapo di olo iko lo kono tato ko e. De pika samsiani kasih na tega. Oh samsiani tega no. Siap no iko untuk seluruhnya siap gerak. Iko Salma. Itu cek konin arti. Hei, pada ceng tetom tu pak siap nih tuh iku maka mau pajem ko tudu. Cek konin mita iku cina kongki samsian, ku cek kon samsian mita. Untuk seluruhnya siap gerak. Hormat untuk Haji Sompah, gerak. Iku Salma, mereka hormat kiri kok ketudu. Madem pro jarim tu musal jarim Salma. Siap Haji Sompah, laksanakan. Tegak gerak. Iku samsian itu iko pole. Weh, ya ikut matu gacak mereka madaster ko sampai ko mulai gerajal ko madaster ko. Ida cok bi ko aji sompang kami mengemere nga waju nemu suruh kama pesele. Cok tak samsean ye lo pada anu ye aji sompah. Napa mimpi ya ro? Lo kena risa 5. Siapa gati? We paje ni we pada mati ke tu he aji sompah he mag piji mulai tu he liwat palasonye de no momen itu ya agak hadiah ko mapang jipelan de wajah aji macwe. Seluruhnya siap gerak. Jalan di tempat, gerak. Mana ki kema tudu kepada lolo ketiga lungi itu ko samsani dia tak magelak aja mu turu berapurus ke dipakai so ni tapal lolo kema gerak jalan iko. Hei, cica pak tuncal salima luar ikut pala pak sandai tanya perintah desa ye ser kak lolo ke koi mabla keso. Weh samsiani we diga kema pasang kepala pak iko mani balon pasang kepala pak ku di kampung iya deh. Fur tapi kuraki ke bang. Maaf le he ajurannya patama sih sing play seba. Selalu nuku kursi di nureku. Jangan pas pegendek ya pak kurap di tadi piko dulu be man perias barisa ku mapak we deh. Cocok tersengnya pengaji. Pak di metu kakak pak gerak jalak ganjil harus genap. Iku pasihat ko tu Salma mana kalau mas de digenap na pagi he. Ya tu masenge ganjil telu ki bawa teh ru seba. Lo kes kepak maci cipo seba teko. Wei sebe tutur cepo napong mapa mulai subra loka ke teko ke seba. O seba teko. Mage ki bang haji. Masih kerak-kerak sih ngasoy. Weh, saya bambil ke komplek ke tu malam mak pada tedongnya. Made mendre bisa belok kena romo ulah ke tudu. Weh, nenek ke mana teng tu ke dona. Lo kau memang dah kah papa kena kakak gerak jalan aku pada dia kena keropa ka bawang. Kau negati. Les si humana nak pang haji gitu ngagagas to. Dinanan nak agama pernah pad mana nak pang haji. Cumpi kapat tingin na. Tuno apa? Kau negati seba. Kau ketato ikut bandrek kau seba. Enggak bang haji. Tato ni ko papa mimping. Tato no. Nak kena imatu ko anak ko pamimping. He mana ke bapak korban tu na yan we pamimpingin ako dacho na geraja lah kejo-kejau. Na bicu halo pimpiki tu aji sompa sana nya si sa pamimping. Nulen kang kamu buah pamal
Melolo mau kata pia, mencuci tapak aku dita. Dah, cepet ibu panar di kan kenapa no mabaki becu ko pa puro to kata ma kelas PTSD. Iya ha, papal baku jawa lo Nah, bangsa baku jawa. Sampai pa ilo ko jaji, dewa di jaji pa delo mi ko. Ano ni? Ayan anak he. Siapa ano ni he aturan bari sama sa ba? Untuk seluruhnya, siap, gerak. Lantin tatu sama ku. Wah, kini pula bang Haji, cuci aja deh ketuduh selimata. Untuk seluruhnya, jalan di tempat, gerak. Betul cengnya kan deh, tapak siani. Tadi cengi. Iko Haji Rohana. Japo tu telo ko chala machono ko tu nenek no. Perisi ke dom ko magara jala ko. Magara jala ko atau ma pesen ko tu. Oh, dia mau kapapalo pa cala-cala, mama ko jauh umur ko tuh ya lo salah. Disompa. Dia tu delok mabelu tempe ko, dia delok mabelu tempe lo ai ke dom ko tu. Jangan lupa montok-montok rima pakro iko narti. Sampean ni luak tu diterompa na. Puang Haji. Maga pinah henti gerak ke. Ada yang mau pasar di jalan di tempat maga bidang lok penyi ko saya bawa kasih na liwat ni tak koi kasih na ke. Ai maka tu lo na papinsain ke patau Made mo henti kain sebenarnya rumpo jangan kena kepasi jangan berjalan di tempat Ante! Gerak! Iku sampai sama kue rangka ko dia tak mau siap tu Tu apa ko jen pangwadi olo pasir apa ko cunu mo di boko. Luak mo to buntum ko di pida samsa ni. Puran pala istirahat mana ni dolo. Palu asa di pala so baju dilanjut latihan Macam kalau kau bilang Samson jangan sampai ke wes mau pak pikir aja lah aku tapan ini deh lo kiri naung lo apa lesoy. Tangga Jirona, ngerang Cina aku ruwengi balot dilanjui. Pak dari jalan di tempat tu Cina lo nek joka. Iya sih ba, kalau emang tuh dilanjut lo pilabus saya pak wela hilala lo tong sedih muno. Ya, Bapak Ngajirona, lo lau bagus setu dimulai tetes di keloro yang ngerangi kiki wai.